ассалому алайкум бинандаҳои гиромӣ, барномаи иттилоъоти ахбору мустақиман аз телевизиони Тоҷикистон манзуратон менамоем. 16 март сафари расмии президенти ҷумҳурии Тоҷикистон пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ба Федератсияи Русия бо ворид шуданашон ба шаҳри Москва оғоз ёфт. 16 март сафари расмии президенти ҷумҳурии Тоҷикистон пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ба Федератсияи Русия бо ворид шуданашон ба шаҳри Москва оғоз ёфт. маросими истиқболи расмии меҳмони олиқадр президенти ҷумҳурии Тоҷикистон дар фурудгоҳи Внуково 2 шаҳри Москва баргузор гардид. сарвари давлати мо муҳтарам Эмомалӣ Раҳмонро муовини раиси ҳукумати Федератсияи Русия Марат Ҳуснуллин ва дигар намояндагони воломақом гарму самимӣ пазироӣ карданд. барои истиқболи шоиста майдони фурудгоҳ бо парчамҳои давлатии ду кишвар оро ёфта, ротаи қаровули фахрии гарнизони ҳарбии Москва ва оркестри низомии асбобҳои нафасӣ саф ороста буд. Почетный караул от войск Московского территориального гарнизона в честь вашего прибытия в столицу Российской Федерации, города-героя Москву, построен начальник почетного караула капитан Звонков. мулоқоту музокироти расмии сатҳи олӣ бо иштироки сарони ду давлат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ва муҳтарам Владимир Путин бо имзои як зумра санадҳои нави ҳамкорӣ, изҳороти матбуотӣ ва дигар чорабиниҳо 17 март дар қасри Кремл баргузор хоҳад шуд.
идомаи ахбор. бори нахуст дар тоҷикистон форуми ҷаҳонии наврӯзи ҷавонон бо иштироки намояндагони ҷавон аз мамлакатҳои ҳавзаи наврӯз, давлатҳои созмони ҳамкории шанхай ва дигар кишварҳои олам дар сатҳи баланди ташкилӣ баргузор карда шуд. форуми мазкур ки аз 15 то 21 марти соли ҷорӣ идома меёбад, аз шинонидани ниҳолони рамзӣ дар яке аз гӯшаҳои донишкадаи тарбияи ҷисмонии тоҷикистон оғоз гардида дар дигар маконҳои дидании пойтахти кишвар шаҳри душанбе идома ёфт. шарҳи бештар дар гузориши Масрур Меликзода. форуми ҷаҳонии наврӯзи ҷавонон ки бори нахуст дар тоҷикистон роҳандозӣ гардид, субҳи барвақт бо истиқболи гарм, самимӣ ва дӯстонаи намояндагон аз кумитаи кор бо ҷавонон ва варзиши назди ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистон, ҷавонони фаъоли кишвар ва донишҷӯёни донишкадаи тарбияи ҷисмонии тоҷикистон шурӯъ гардид. форуми ҷаҳонии ҷавонон таҳти унвони Наврӯз 2025 имрӯз дар донишкадаи тарбияи ҷисмонии тоҷикистон бо шинонидани ниҳолони рамзӣ оғоз гардид. Бояд гуфт ки дар ин ҷо ҷавонон аз 16 давлати дунё баҳри таҳкими сулҳу пояндагӣ, ҳамбастагӣ ва зиндагии шоиста дар рӯи дунё дарахтоне ки ифодагари рамзи дӯстиву садоқату ҳамдиливу ҳамбастагиву ҳамзистии осоишта дар рӯи замин ҳаст мешинонанд ва ин наврӯзе ки худ моҳияту ҷавҳараш инсондӯстӣ асту меҳру муҳаббат ба хушӣ бигзарад. пас аз шинонидани ниҳолони рамзӣ ки ифодагари дӯстӣ, ҳамдилӣ ва ҳамзистии осоишта дар рӯи замин мебошад, чанде аз ҷавонони кишварҳои хориҷ таассуроти хешро аз ин иқдоми неку инсондӯстона чунин баён доштанд. Меня зовут Курьянова Наталья, я руководитель белорусской делегации. Мы очень рады быть здесь. Благодарим таджикскую сторону за приглашение. Для нас это очень важно. Обзаводиться новыми связями, обмениваться опытом. Сейчас мы находимся на посадке деревьев. Это очень важная экологическая акция. Мы у себя на территории Беларуси тоже часто такое проводим. И тоже очень рады быть частью этого фестиваля. Большое спасибо за приглашение. Алымбеков Тунстан Джилзбекович, главный специалист управления молодежной политики Министерства культуры, информации, спорта и молодежной политики Кыргызской Республики. Делегация Кыргызской Республики приехали в солнечный Таджикистан буквально вчера. Нас очень тепло встретили. Нам очень радостно, что наша молодежь, да, у нас большая делегация сегодня приехала, 24 человека. Мы сегодня приехали, чтобы наша молодежь снова взаимодействовала, посадить деревья дружбы очень радостно для нас. дар идомаи ин ҳамоиши сатҳи баланди наврӯзӣ ҷавонони мамолики хориҷ ба майдони дӯстӣ омада ба пояи муҷассамаи асосгузори аввалин давлати тоҷикон шоҳ Исмоили Сомонӣ гулчанбар гузоштанд. меҳмононро барои гузоштани гулчанбар дар пояи муҷассамаи шоҳ Исмоили Сомонӣ афсарону сарбозони горди фахрӣ ки аз ду ҷониб идона саф ороста буданд, истиқбол ва ҳамроҳӣ намуданд. қисмати асосии форуми ҷаҳонии наврӯзи ҷавонон ки дар китобхонаи миллӣ баргузор карда шуд, аз истиқболи сатҳи баланд, фазои пурнишоти ҷашнӣ, фараҳу сурур ва тарабу шодмонии ҷавонони кишвар нисбат ба меҳмонон иборат буд. меҳмонон зери навои мусиқии милливу мардумӣ ва саҳнаи театркунонидашуда ки дар иҷрои ҳунармандони мамлакат симои барҷастаи шоҳ Ҷамшед, бунёдгузори Наврӯзи кӯҳан ба намоиш гузошта шуд, вориди китобхонаи миллии Тоҷикистон шуданд. дар дохили бино низ фазо пурра ҷашнӣ буд. гӯшае бо ҳунарҳои мардумӣ, канори дигар дастурхони наврӯзӣ ва дар ҷониби дигар аксҳои диданӣ аз табиати гуногунранги кишвар, ҳайвоноти нодири мамлакат ва дигар маконҳои ҷаззобу сайёҳии Тоҷикистон оро ёфта буд ки иштирокчиёни форуми ҷаҳонии наврӯзи ҷавононро ин ҳама рангорангӣ шифтаи худ гардонид. бахши илмӣ назариявии форуми мазкур бошад, дар яке аз толорҳои бар ҳавои мудавваршакли китобхонаи миллӣ ба кори худ оғоз намуд. зимни ифтитоҳи бахши илмӣ назариявии форуми ҷаҳонии наврӯзи ҷавонон, маърузачиён бо баромадҳои пурмуҳтавои худ дар мавриди ҷанбаҳои инсонсози ин ҷашни бостонӣ таъкид доштанд ки ҳарчанд дарахти сершоху барги Наврӯз дар хоки орияи замин рӯидааст, худи ҷашн танҳо барои мардуми мо таъин нашудааст. шаҷараи таърихию фарҳангии ҷашни Наврӯз далели он аст ки решаҳои маънавии ҷашни суннатии мо аз сарчашмаҳои инсондӯстию зиндагипарварӣ об мехӯрад.
хусусияти ҷолиби наврӯз ҳамон аст ки ҷашни мазкур ба ягон воқеаи қавмӣ, миллӣ ё маҳаллӣ бахшида нашудааст. Суннати аслии халқу кишвар ҷашнро ба ҳаводиси бузурги кайҳонию ҳаммосие мепайвандад, ки ба сарнавишти тамоми сокинони сайёраи замин нисбат дорад. بشیر عزیزی هستم از هلند. با نوروز ما تاریخ نوین آفریدیم، تاریخ نوین زندگی و زمانشناسی آموختیم و این میراث فرهنگی بشری است، فراقومی است، فراملیتی است. کشورهای مختلف با ادیان مختلف با رسوم و عادات مختلفی را تحلیل میکنند، ولی با شکوه‌ترین نمونه از اون ما از برکت همین پیشوای مردم تاجیکستان و الا امروز همچون ما تکیهگاه امی تمدن و تضمین کننده امی تمدن امی میراث ما میشناسیم. با شکوه ترین وجه تجلیل در جهان در تاجیکستان است، مخصوصا که به همت پیشوای بزرگ وحدت ملی امام علی رحمان در اینجا با این شکوه این جشن برگزار میشه. واقعا ما افتخار تمام کسایی هستند که خواستگاه نوروز سرزمینایشان بوده، مثل ایران، افغانستان اینا، ولی ما با این شکوه، با این ارزشمندی در یک جای جهان ندیدیم که حتی 7 روز رخصتی باشه و مردم قلباً از صمیم قلب خودشان این جشن تحلیل میکنن و این یک ارزش بسیار بزرگ تمدنی داره برای که شناخت زمان شناسی است. نوروز تاجیکستان واقعا وطن نوروز است. تا به گردون سخن از نوروز است، تاجیکستان وطن نوروز است و برای همه مردم تاجیکستان سرزمین مرفه، آباد، مثل همین اکنون میبینیم از یکم شگفت‌تر باشد. این آرزوی ماست که در پرتب سیاست چنین مرد خردمند که قدرش باید دانست، مردم نسل جوان برای که این ملک او به یک سرزمین آباد، مرفه، صلح‌آمیز. امروز دوشنبه پایتخت صلح جهان است، پاکترین شهر در جهان است. ما از اروپا میاییم، هلند ما با همین اندازه پاک نیست و این نشان میده که این مردم پاکی را دوست دارن، سبزی را دوست دارن، صلح را دوست دارن. در این مجلس ما دیدیم که از چندین کشور جهان جوانا آمدن درباره نوروز صحبت میکنن و این یک ارزش مشترک، یک میراث مشترک بشری میدانند و می خاطر ما بسیار افتخار داریم که در این جشن با شکوه که دارای ارزش بسیار بلند بشری داره، ارزش آفرینگی داره، نزدیکی با طبیعت است، آمیزش با طبیعت است و آموختن از طبیعت است. ما شرکت میکنیم. زیکوی یار میاد نسیم باد نوروزی، از این باد ارمدت خواهی چراغ دل برافروزی. Меня зовут Арипов Азамат, я являюсь членом молодежного движения Кыргызстана. Все на высоком уровне, нам все нравится. Мы утром были на аллее, посадили деревья, и спасибо организаторам. Город Душанбе мне очень нравится. В Душанбе все чисто, все организовано. И архитектура мне нравится, разнообразие, вот это все. И природа, и люди, и еда очень вкусная. Такие праздники объединяют наше государство и укрепляют наши отношения. Мы все хотим, чтобы наши страны развивались вместе в сфере цивилизации, культуры, в сфере сохранения ледников, то есть в экологии. Организовывая такие мероприятия, мы можем вместе двигаться, можем составить планы и вместе развивать наши страны и сохранить нашу экологию. Милошевская Ульяна. Представляю Беларусь, Белорусский государственный педагогический университет имени Максима Танка. Я нахожусь в Таджикистане в первый раз и на самом деле испытываю невероятные эмоции от того, что вижу, от того, где принимаю участие, и мне очень нравится. Мне на самом деле действительно все очень нравится, очень добрые, гостеприимные люди и по менталитету схожи с нашим белорусским народом, такие же гостеприимные. Я считаю, что фестиваль играет огромную роль в объединении
объединения молодежи. Почему? Потому что мы здесь встречаемся, знакомимся, обмениваемся каким-то опытом и привозим этот опыт в свою страну. И действительно это сплочает молодое поколение для того, чтобы стремиться к лучшему будущему вместе. Я знаю, что это национальный праздник, и он приурочен к весне, к началу весны. Празднуется он очень ярко, масштабно, с различными гуляниями и вкусными кушаниями. дар идомаи форум ҷавонону коршиносони давлатҳои ҷаҳон низ бо маърузаҳои илмии худ баромад намуда оид ба ҷанбаҳои инсонгаро ваҳдатсозу некпиндори ҷашни Наврӯз андешаҳои худро баён намуданд. Мы очень рады иметь такой возможности сюда приехать для участия в торжественном международном фестивале Навруз. И Китай с Таджикистаном, как братья, мы всегда поддерживаем дружбу между двумя странами, особенно между молодежью, потому что молодежь – это наше будущее, будущая надежда. Только когда молодое поколение подружит и дружба между двумя странами, между Китаем и Таджикистаном укрепляется все больше и больше. Позавчера мы прилетели из Китая в Душанбе. Нам сразу очень понравился город. Город очень чистый, очень уютный. И здесь и самое главное, мы глубоко чувствуем гостеприимство от таджикского народа. Они так хорошо нас принимали, и мы очень хотели бы пользоваться этим случаем, наладить связи с таджикским молодежью, с молодежью из других стран, чтобы и в развитии экономики, инноваций и постройки зеленого шагового пути вместе вкладываем наши силы молодежи. Навруз – это весеннее вдохновение, это гармония, это гармония с природой, это вообще новая жизнь. Поэтому мы хотели, чтобы древняя культура Таджикистана и культура Навруза распространяется среди молодежи этих стран. И после нашего приезда мы тоже будем рассказывать об этом торжественном мероприятии нашим друзьям и родственникам. Мурадов Нодырбек Ойбекович, заместитель председателя молодежного парламента при Законодательной палате Олий Маджлиса Республики Узбекистан. Сегодня в Душанбе стартовал такой масштабный проект, форум. Мы приняли участие в открытии. В данный момент проходит пленарная сессия в различных направлениях. И также делегация Республики Узбекистан принимает во всех этих сессиях участие, такие как предпринимательство, стартап, IT, экология. Также посвященную именно тематике этого мероприятия, то есть Навруз. Как этот Навруз в различных других странах его празднуют, что этот праздник значит для нас. И в общем, если так сказать, этот форум для молодежи значит очень важное, потому что здесь сегодня участвует 20 государств, из них принимает участие более 100 молодежи. Это для нас очень важная платформа, так как мы обмениваемся опытами, мнениями. И я уверен, что на основе, на почве этого форума будет появляться новые инициативы, идеи, проекты. Я здесь не первый раз, я здесь второй раз. За 2 года изменилось многое. Инфраструктура, транспортные средства, удобные условия создаются. Видели, как все устроено, то есть созданы условия для народа, как для простого человека, все возможности есть. И я рад этому видеть и желаю, чтобы Таджикистан во всех регионах такими колоссальными темпами развивался. من حمیدرضا حدادی هستم، معاون دفتر بین الملل وزارت ورزش و جوانان جمهوری اسلامی ایران. میزبانی بسیار شایسته‌ای داشتن در بحث فستیوال جوانان در دایره همکاری کشورهای سازمان شانگهای
که این باعث افتخار ما بود که در این دوره حضور داشته باشیم در کنار دیگر کشورها در زمینه نوروز، فرهنگ مشترک، آداب مشترک، به خصوص در زمینه جوانانی که سرمایه آینده این ملت ها هستند، دنیا رو خواهند ساخت. صلح و گفتگو و دوستی، معنای نوروز همینه، صلح و دوستی و گفتمان. و چه زیبا که در کشور تاجیکستان این اتفاق رقم خورده. خود همین نوروز باعث این اتفاقات خوب و این رویداد بسیار شایسته و اتحاد ملت‌ها، اتحاد جوانان کشورها حول محور نوروز شده. من تازه وارد تاجیکستان شدم، ولی زیبایی هایی که در مردم عزیز تاجیکستان دیدم، زیبایی های اخلاقی، سجایای اخلاقی، حس میهمان پذیریشون، مهمان دوستیشون، ما در فرودگاه به بهترین شکل به استقبال ما آمدن، هیئت‌ها رو استقبال کردن و در هتل اسکان دادن و درباره ساختمان‌های تاجیکستان نوین، تاجیکستان زیبا بسیار عالی هستش. سعی کردن در معماری‌هاشون اون سنت‌های خودشون رو هم حفظ بکنن، اون سنت‌های اصیل رو در ساختمان‌هاشون حفظ بکنن. ساختمان‌ها فقط صرفاً نگاه غربی نیست، نگاه شرقی هم بهش هست و این بسیار زیباست و قطعاً آینده جمهوری تاجیکستان سرشار از موفقیت و سلامتی و پیروزی است. Меня зовут Даурен Шарипов, я являюсь представителем Республики Казахстан в данном фестивале. Сегодня прошел первый день фестиваля, началось с утра с акции «Посадка деревьев дружбы». Для меня это огромная честь и гордость. Если подводить итоги первого дня, то впечатления о Таджикистане очень хорошие. Наурыз – праздник, который отмечают в многих странах, включая Казахстан. Наурыз это, само собой, ассоциируется с добротой, гармонией, обновлением, то есть началом нового. Конечно, в разных культурах отличаются многие традиции, но в любом случае у этого праздника есть свой посыл, именно само доброта, дружба народов и гармония начала нового этапа жизни. یادآور می‌شویم که فروم جهانی نوروز جوانان باری نخست در کشور با اشتراک نمایندگان جوانان از مملکت‌های حوزه نوروز، دولت‌های سازمان همکاری شانگهای و جوانان از دیگر سازمان و تشکیلات‌های سطح جهانی در سطح بسیار بلند تشکیلی برگزار کرده شد. فروم مذکور که از 15 تا 21 مارس سال جاری در دیگر گوشه و کنار کشور ادامه می‌یابد، برای تشویق و تبلیغ هرچی بیشتر علم، فرهنگ، تاریخ و مدنیت، مکان‌های سیاحی و در مجموع آبرو و نفوذ تاجیکستان آفتابی در عرصه بین المللی از اهمیت بزرگی برخوردار خواهد بود. موضوع دیگر تدبیرهای آبادانی به استقبال جشن 35 سالگی استقلال دولتی در ولایت مختار کوهستانی بدخشان وسعت می‌یابد. از جریان کارهای آبادانی و سازندگی در ولایت مختار کوهستانی بدخشان ماهره طاهر گزارش می‌دهد. وحدت کامل ملی در تاریخ دولتداری ملت سربلند تاجیک سهم کلیدی داشته. از برکت این دستاورد عظیم امروز در تمام منطقه‌های تاجیکستان صاحب استقلال، آبادانی و سازندگی ادامه واقعی دارد. ولایت مختار کوهستانی بدخشان در ظرف سالهای صاحب استقلالی گام‌های استوار را در مرحله نو رشد گذاشته. با بنیاد یک قطار انشاءات اهمیت اقتصادی و اجتماعی و کارگاه و کارخانه‌های صنعتی به یک مکان دارای امکانات بزرگ فعالیت کاری برای باشندگان محلی و استحصال محصولات خودی مبادل گردیده است. در این زمینه تا برگزاری جشن وحدت ملی در حدود ولایت استفاده بری زیاده از 100 انشاءات به نقشه گرفته شده است. در سال 2025 به استفاده بری سپردن 4 عدد انشاءات در نقشه پیش بینی شده است. از جمله خانه 5 قبطه 40 حجره‌دار در شهر خاروغ، کودکستان شهرک وحدت نوحه شغنان، خانه فرهنگ در دهه 6 نوحه روشن، بنای ماموری جماعت نوآباد نوحه شغنان. با شرافت استقلالیت وطن، وحدت سرتاسری و تلاش‌های پیشوای معظم ملت، پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امامعلی رحمان هر یک گوشه کشور به مکان آباد و دیدنی تبدیل گردیده تا منطقه‌های دوردست جمهوری نشانه از آبادکاری و شکوفایی دارد. هر یک تشریف پیشوای معظم ملت به ولایت مختار کوهستانی بدخشان در پی خود نشانه از آبادی و سازندگی و قامت افراختن بناهای با حشمت، باغ‌های سرسبز و خرم، تامین جای‌های نوی کاری را دارد. با مقصد عملی سازی سپارش اساسگذار صلح و وحدت ملی، پیشوای ملت
президенти ҷумҳурии тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон шӯъбаи сохтмон асосии вилояти мухтори Кӯҳистони Бадахшон дар таҳияи дурнамои иншоотҳои сохташавандаи соли 2025 ва параметрҳои он барои соли 2026 ва соли 2028 сохтмони муассисаи томактабӣ дар ҳудуди вилояти мухтори Кӯҳистони Бадахшон нақшабандӣ карда шудааст. Инчунин барои идома додани сохтмони муассисаи таҳсилоти умумии рақами 33 дар деҳаи Делохи ҷамоати деҳоти Аскар Замиров ноҳияи Ишкошим 1 миллион 410 000 сомонӣ ҷудо карда шудааст. ҷидди таҷлили сазовор аз ҷашни ваҳдати комили миллӣ ки барои миллати тоҷик як саҳнаи муҳими таърихӣ ва тақдирсоз дар қаламрави вилоят мин ҷумла маркази он шаҳри Хоруғ бунёди боз як қатор иморатҳои хурду бузург идома доранд. Моҳираи Тоҳир, Муборакшоҳи Рустам, вилояти мухтори Кӯҳистони Бадахшон, Ахбор. бинандаҳои азиз, ин буд нашри навбатии барномаи иттилоотии Ахбор. саломат бошед.